Selam dostlar matullarım. Bugün biz sizin bilen bik temli rizq pişiremiz. Bu etinin mahsus retsepti. Nasıl pişirgenini ko'rashaksiz. Hatta endi men isimde onu yazacakman. Etinin божественный kelib chiqib turgan gulash bu. Gulashni pishirish uchun olamiz мясо. Свежее мясо. Buni bir otnalikgina so'ydilar. Bu motor buzoq bo'lgandir endi. Motor tanam, motor ugiz. Tak. Kisamiz. Kisganimda men ham tezaytam. Tez. İtini kesip bitirdik. Qarağız. Temli misko. Şap mı? Все божественно. Так, itini gaz plitesine koyduk. Abuzabız. Elbette bizden bir türlü nativna reklama mechta basılırsa нативная реклама, да снесейки, нативная реклама. Kimler bilir yazıbız yani, нативная реклама, hop hop. Şenapta mechta basılsın yaratабыз. Bilmeyim indi bile. Алар bizden yaratkaç, biz de alarını yaratабыз. Şu hamını жылтабыз. Hazır aşkıma sazırak bulgatkaç. Tuz, spetsiyelerin barışını salaşakmın. Aldım ana şunday. Татарский соус. Hop karim onu belki tuzları var уже, belki tuz da salmamın. Anasın bir yazılışı dürüst aytdı. Tuzunu vaqtında normal etsen ул тәмлерәк була. Мен әйткәнем, типа, гел әйтәбез бит инде. Главное не пересолить, потому что можно добавить, ансы шулай. Ләкин чынлапта мен белән полностью килешәм. Вакытында тузы тәмле булса, алай тәмлерәк. А то кап карыйсың, тузсыз дисең. Туз сал, тегеләй булай барып икенче төрле була. Мен килешәм аларга. Безнең иткә салабыз су. Кайнаган су. Rüsün ciyavız. Так, алабыз суган, кишер. Кишәбез тураклыйбыз һәм хамыны кыздырабыз. Так, суганы ни өчен шулай эрерәк кисәм, чөнки безнең гуляш булмаячак. Беләсезме нигә? Чөнки безнең әтигә шулпалы әйберләр генә эшләргә куштылар. Шуңа күрә без моны ясыйбыз. Гуляш ашы ясыйбыз моннан. Бу суган суда парланып боткага әйләнәчәк, шуңа күрә булай кисәм. Так, майга салабыз. Юху! Так, оны шулай булгатып торабыз. Бик катык кыздырмыйбыз, әкрен шундый тәмле төстә кереп. Шуны барысын да салабыз. Электриган канун душлактан менә өресен алып чыгардык. Ха, шуны безнең идеальный төстә. Так. Алабыз, салабыз. Безнең суган белән кишерне. Исегездә булса, мин туз салмаган идем. Менә шундый татарский. Так, моның тузы бар. Нишләп салмадым? Чөнки соусның үзенең тузлары бар. Так, манчыбыз монда кирәгенә. Так. Күпме салдык? Ярты банка салдык. Дальше карарбыз, әме? Все булгатабыз хәзер. Так, юк икән. Бөтенләй салабыз.
Қазір үстін ябабыз да күтәбіз. Мұны ұзаққа тұрсын. Біздің ит почти что 1 сағат қойнап тұр деймі. Мұны да 1 сағатта қолдасақ, вообще шәп була. Со тұрсын шулай кереңе. Ну, бұл барысы да түгіл әлі. Көресіз, қарағыз дәлші. Помылу тәмлі ме? Зря тәмлі. Гуляш ашибыз ба? Супер ашы гуляш. Ярый. Все, ха. Тағын ярд сағат, 25 минут езір бұла. Қарағыз біз. Суп гуляш. Әтейінің рецептында ұн бар. Мен ұн салам. Бұл елі ұн салмайбыз, чөнки мен әйтіп өткен едім енді. Әтеге шулпағына ярый. Чөнки бір процедура алдынан 5 күн диета тұрауқшылар. Бір мучной, бір evde ярамай. Мұны алып қоябыз кері. Мұны салмадым мен. Әтейінің рецептында салара керек. Так, бәрәңге шитарттым енді. Қазір кисәбізді бәрәңгені. Вақ түгіл, мұна мәселе мұны белекеде бәрәңге, мұны бүртке кисәбіз. Шылай. Екіріне салабыз. Сарымсақ кисәбіз. Sonra şöyle alırız kisemiz. Salamız. Təmli bulsun əti. İyi birge bulsun. Мен де өзіме салған едім. Тағын салам. Қараңыз. Белиссимо. Ошларығыз тәмлі болсын, еме? Бұл соңғаш тәмлі әлі. Бұл кадрында жүрмеші, көңілім болмай. Қарағыз нендей. Добротный түсі. Красота. Қоп қарайым.